دەستپێکی ڕۆژە حەیشتی ئادارێ لە ڕێبەر ئاپۆ لە تەڤاهی ژنên شۆڕشگر یê cîhanê em pîroz dikin û hemî şehîdê me bîr tînin. Wek tê zanîn di sersala me nû da ya an em tê da jiyan dikin. Rola û misyona ku jin dayê ser milê xwe heya niha di ti dîrokê da nehatê rêxistinîkirin û nehatê jiyankirin belkî wisa cih bi cih hinek pêngav dest pê kirine lê wekî felsefa rêbertî û şoreşa jinê dayê ser milê xwe ev cara yekemîn di cîhanê da tê jiyankirin di şexsê YPJ da bi pêşengtiya şehîdên YPJ wek Arîn Mîrkan, wek Avesta, wek şehîd Zozan ê ji YPJ re bûne pêşeng û heya niha vê şoreşê berdewam dikin. Em wana bîr tînin. Rastî di dema me îro da wek rola jin di taybet di şerê evê cîhanê niha em tê da jiyan dikin wekî şerekî sêyemîn ê di dîrokê da xwedayî nazkirin û xwedayî jiyankirin wekî heval biharîn û wekî heval awaz bi şoreşgertiyekî wisa bi kesayetekî wisa pêngava ku dîrokê de xwedayî pêş û heya niha tê jiyankirin ev da îspatkirin ku di şexsê jinê da dikarê bişkîne û dikarê bi bin bixîne. بداية بارك يوم 8 آذار لكل نساء العالم، بارك للقائد آبو، بارك لكل رفيقات ضمن صفوف وحدات حماية المرأة YPJ. 8 آذار يوم كتير مهم إنه بالنسبة إلنا كنساء وكنساء عرب كمان، لأنه هاليوم هذا بفضل جهود النساء العاملات وبفضل جهود النساء يلي بتناضل وبتكافح كل يوم وبتعبن. يعني هاليوم هذا صار إنه كتير مهم للمرأة، يوم عالمي بطالب فيه عن حقوقها، بس هاليوم هذا ما صار إلا لما 127 مرة يعني ضحوا كتير بحياتهم لحتى ما وصل لدرجة إنه تم حرقهم لحتى صار 8 آذار، لأنه كانوا واقفين ضد نظام الفاشية، لهيك كانوا ما يقبلوا هالشيء. تم حرقهم بهذا اليوم. هن عملوا يعني صح انحرقوا، اما صاروا شعلة لكل نساء العالم، صاروا منار لكل نساء العالم لحتى بهاليوم يطالبوا بحقوقهم. بالنسبة لنا كرفيقات YPJ 8 آذار مو بس هاليوم هاد يعني بالاخص لحتى نطالب فيه عن حقوقنا، بالنسبة لنا كل يوم هو يوم 8 آذار لحتى نطالب فيه عن حقوقنا، لحتى ندافع فيه عن حقنا، عن شعبنا كمان، عن وطننا كمان. يعني قلنا 8 آذار لأنه هلا كل يوم بالنسبة لنا 8 آذار بلشت بشهيد آرين ميركان لما كسرت ظلم داعش، الظلم العبودية كمان كسرته بكوباني. كملت على هالخط شهيد أفيستا خابور، شهيد بارين كوباني لما عملوا حالهم منارات وقناديل ليوم 8 آذار. سريدا ما كشرفان YPJ جرينجي 8 آذار جبونا ما تشيم، يعني جرينجي كوي برمازنه راسي بيجم جباركو 8 آذار روجين جيني جاني هر کس ویاد زانه يعني دوی روجه دا يعني راستی بيجم جن موافقه خواست جبونا که موافقه بخوازه راستی جی جبرکو جن حرتم به موافقه دوی روجه دا راستی بيجم دامو که موافقه دخوازه روجه 8 آذار دو داره دا جن موافقه خواست جبونا موافقه خواستی جو داره دا جی ها شوطانده راستی بيجم و داره دا جی یعنی برخودانی که هاتی آواکرن راستی برخودانی که پرمازنه جبونا وی راستی هم هر امبیرتینن نه تنها روزان بیرتنن همه روزان ما ام بو 8 آذار بیرتنن اجبارکو کسی که موافقه بغازن اجبو به موافقه بکن ام شوبداری و کسان راستی بیجم اجبو اجی اما که YPJ راستی ام روزه هر روز بیرتنن نه تنها روزان ام بو روزه رو تنها سنوردار نامینن همه روزان رو ام 8 آذار بیرتنن یعنی اجی راستی اما که YPJ اجبونا من پرگرینگی کی وهایا. يعني بعد ما بنى الحزب
وخاصة بعد ما بنت قوات حماية المرأة. هنا عرفنا كيف إنه مثلا إيش معنات هذا اليوم، إيش له أهمية. طبعا إحنا مثل قوات يابج يعني بهذا اليوم إنه يعني عرفنا إنه وصلنا لهاي المرحلة إنه هذه المرأة تقدر تعمل كل شيء، المرأة لها الحق بأي شيء صح. يعني لحد هذا اليوم بلكي النساء كلهم ما يعرفون إيش معنات هذا اليوم. أما مثلا إحنا كنساء كيابج خاصة مثلا هذا اليوم لأنه كتير مقدس، وبهذا اليوم إحنا يعني كل سنة عم تجي فيها 8 آذار هون عم نكتشف إنه قوتنا عم تزداد أكثر، مثلا مقاومتنا قواتنا عم تزداد أكثر. ناسنامایا پژی وکی گوته زنین پاراستنا جنن ایرو دگلک دورین جواکی مد وکی پاراستنا جن و د خودی در کتنا کدی وانا تمثیل اویدی که ام دبرد خویا یکو دیرو کمیا شورش روجاوا 10 سالینگو مشیانه حتی روجا ما ایرو وک چوا پینگا و گرزه گلاند بوی میناک بوی پیشنگ ام دبیجی وک یا پژه شروانین یا پژه ام دبیجن یعنی 8 آذار دیرو که دخویا یکو گلک ایشین جدا هاتنه کشاندن ام وکی گو دستلاتارین گو دست آویتنه جنان دخواستن جنان بنقینن کدی وانا بکن مالین خواه ده ناسنامای پژه دشی دیرو که چوا زوران بسایا فکر و فلسفه ربر آپو ایرو دیرو کمیا نهاده جن خودی کدی خونه خودی مافی خونه خودی حق خونه خودی حقوق خود در دیکن یعنی ام دبیجن یه پژه یعنی پاراسنا جن راسته اما ده هر وهاده دیرو که دیسا دزورینه چا ربرتی ام دبیجه پروژه من نیوی مایش بوجن ایرو به فکر فلسفه ربر آپو یه پژه وکی ناسنامه بوی پروژه دوام کردن ویه. د پیشنگتیا شهر روجاوا دا رول و میسیونی وان هر تم لپیش بو د شخص جنه دا و پیشنگتیا جنه یک د هاتیل دیدا لیسن شهر روجاوا دا بوا کسایت داعش تیک برن جبو تانی نج بو شخص جنه یپاجی بگلک جنین ناو نتوی باشداری ناو رفع یه پجیبون و تیدا جی خواه گردن بسر کفتنا داویا یا حمله داعشه اف جنانا هموش جن جهان را اثبات کرن هیزا جنه و باوریا جنه چه خاصایه و دکاره حیا کو داره بیجی دکاره برخوا بده طبعا که افجی بسایه فلسفه ریبرتی مایا یا رول و میسون دای جنه و نودا زندگی کرد به فلسفه حیانی داوی یا پجی به ارکی رابو و افجی ارکا خوی اساسیه یک رول که وصل جهان دا بلعيزة. نحن كرفيقات مقاتلات بوحدات حماية المرأة بالياباجي من 8 آذار السنة الماضية لهالسنة لهاليوم هاد بذلنا جهد كتير، قاومنا بشكل أكثر من الماضي، بذلنا جهود أكثر كمان لحتى نكسر الظلم والخوف يلي زرعه داعش بقلوب كل نساء العالم، لأنه داعش ما بشكل خطر بس على شمال شرق سوريا، بشكل خطر كتير كبير على كل مناطق العالم، يعني هو مثل رعب كتير كبير. لهيك نحن بمقاومة 8 آذار بروح 8 آذار عم نبذل جهد أكثر، عم نعطي نضال أكثر لحتى نكسر هالظلم وهالعبودية ونكسر هالقيود يلي داعش مقيد فيها المجتمع، هالذهنية الرجعية. طبعا داعش وظلم داعش انكسر بفضل مقاومة الياباجي، مقاومة رفيقات وحدات حماية المرأة، مثل ما انكسر بكوباني التاريخ كرر نفسه بنفس اليوم، كمان بنفس التاريخ انكسر بسجن غويران. ام دی سجاره کدین دوباره 8 آذار لریبر آپو لشهیدین روجاوا ید شخص اول آوستا
و هوال بهارین دا و هر وکی دیتر هوال کو پیشنگتی جیا پجیرا کری اموانان ببیرتینن و ام لوان پیروز دکن و ام جی وک جنگی یا پجی ام دبیجن ام کو داره بن و رول میسیونا ما هر تم اوه ام لکو داره بن بلا ببن ام برول میسیونا خوارابن و ام شورشا جنه هنا ماستر وبرفرحتر بكن. نحن كرفيقات مقاتلات وحدات حماية المرأة وبالأخص كرفيقة عربية ضمن صفوف وحدات حماية المرأة يعني بنادي على كل النساء العربيات وبخاطب النساء العربيات وكل نساء العالم جميع النساء وشعوب العالم إنه يتعرفوا على حقيقتهم أكثر لحتى نكسر الظلم اللي يصير على كل امرأة بالعالم، نكسر قيود العبودية اللي عم تصير عليها، وكل امرأة مضطهدة، كل امرأة عم تعرض للظلم، كل مرأة مستعبدة نحررها ونفك هالقيود ونكسر قيود العبودية عنها. ونكرر ونعيد نبارك 8 آذار للقائد آبو لكل رفيقات وحدات حماية المرأة لكل النساء بالعالم. يعني هر دوی مروفت کنه بیجا اجبو همو جنان کتکار یکو مافی خود غازن کداره دبه بلا ببه ام دبیجن دها بهتر تاکوشینا خوا مستر بکن و تجاری سری خوا دینانن حرتم سری هل بدن اجبونا مافی خوا اجبر کو ام مافی خود غازن و ام کدی کو ام بدن اجبو خودی ام ندار بکن هر روز ام تاکوشینی ودکن اجبو ویج از کنم بیجم اجبو همو جنان یکو بندست یکو دغازن آزاد ببن و بر با آزادی و دمشن جبون ویج از دبیجم جبون همو جنان ام في روز 8 آذار پیروز دیکن. احنا كقوات حماية المرأة 8 آذار نبارك للقائد ولجميع نساء العالم. برخوردانه کو گاف تمشاندن ایرو درین دیرو که وکی جن دتکوشین خود جیر وکرینه هر نتوین کو وک ام دبیجن عرب، کرد، سوریان، آشوری و هر وها وکینگو بیانیجی ایرو برخوردانی خو ده هر قادان دمشینن. ام وک شروانین یا پیجم چاد بیجن 8 آذار جمع پیروزه جبر کو ام وک شروانین یا پیجی خودی کدن و خودی ناسنامه کی پاراسنا جنن جبوی ام دبیجن 8 آذار جبو ما پیروزه بواتای ویکو وکی فکر فلسفه ربر آپو رومانا کو نویساندیه ام ناسنامه یا پیجی ده ام مزن دکن. هر وها داوی دجی ام دبیجن 8 آذار روزا جنین جهانی کتکار دسری ده ام ربر آپو و گشتی جنین کتکار و یه برخوردار ام پیروز دکن.